kan thian pa nia so heta helai hmuna he in tonga chuanin heta airport ah hian sister kha a hruai dawna chuan keipo ka fatlo ve nga lo ni chuma hei international airport road ni mo amo isin hei ai hello ai kha ai ji bela hian ka mu thina chu kakal chak thil tu ni chumo sa amo isin hei international airport Pokhara ni mo ikan thian pa nia sarasa hei mo don't be scared about that speed limited, okay? Because it is only for formality. Don't be scared about that speed limit because it is not a roadway. That's only a path. hi somli an hi unsafety tan da mai mai ni a chu chuan ema lo tur thi thi na ni chumo chalo saro sa dia ma samo amo mo ve Pokhara International Airport tuna amo ba ni wow mo ilit to kan tlang kual zuai chin do ni mo isin hai Seleson tiền làm phim tiền làm phim ấy tiền làm chuông tiền làm sầu với đồn ta mo môi lụt tục rồi ngót chụp bằng cho đến tiền thà gần nó lúc bằng van môi về rồi so sa ten plan phe ten plan so kang mo tho thế na lo thok chuak tur te ma se tha tur ne kan tlang kual chinang mo thian ita chuan eso chuan patlan phei the ni hi he thian mo te passenger drop tur ti ta chuanin sorry sa chuanin clear the ja phei na ni ta tian tlang kual thei tho ni hi sa chuan
Yan. International Airport. Kan mo ni chuma drop only thi kan tlam phei tlang to pang o. Helai hi. Novel nia. Helai hi. Hey. Mỗi khóc mấy Sava thiên đã thì cần thản lắng tốc rồi này đúng không? Tối nay hiện Pokhara International Airport cần chỗ mấy cái này apui mỗi khóc mấy hay hiểu không? Kan tlan swak to pa ni mai chuan khi khilai khi tuyam na vel khani thamo ai chia ka mu thin kha taka ka mu tai nice